Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing ngap menti jong ka sarkar Meghalaya bat ka company hak bayade bat ka Kinshi Hydel Electricity Power Project kaweni ki project ban penmi boarding mentala khat waisnam hadu menta kala penong ka jinglingo hadu kata iki try kendo halor kate ka project ka sinjuk try kendo warsan lingdo sangriang maupun area lingbau ba Roshan Merthong Vice President Raithu bayakani ka project kabalawan ban survey da ka company Brahmaputra Board Minshwa bat kala pentip baka don kumba South Pa Sanpo megawatt loong ru bahadien kani hausnam arhajar hanyo ka sarkar Meghalaya kala IT bat ai ke NOC shaka Athena company yakani ka project bala depru banyate ka agreement bat hadien kani la pendap ru ya ka DPR bala le ya ka survey hausnam arhajar shipho bala pendap hau arhajar khatar handai ka balingo kalong bala khatwai snem kanthi hadu menta ka sarkar Meghalaya bat kani ka company kisus ngam Halam le AI bat kani kala peningo hadu kata ye kitrai jaka na kalyang kasenjuk kala pen pauru bakat kum ka jingsngo thu kani ka project kanum yap lani du no hanrai ka dan ka jingbu ri jongnu kum ta halor kani ka project kum kitrai khando kinselej ban ya kandu ye kibriyo ka sarkar ban bud dien ya kani ka kam bat kum kitrai jaka ki kwa ban yo ya ka jingshai kedar badi ki daw ka ba penlong ban bensuki ya kani ka project trai jaka Patinong Patinong di Trai Kendo beberapa minggu time di area trong kapasata akan ada kunci ajan power project listrik. Bang idon kecing semulungo kabakrau dia kecing le pelengok kasurkar na kabanta ni. Bayaran ni ka project kabala belwat surbi da kan ka company Brahmaputra Board na dukha Minshwa bala pertip sini bagadon South Pa Sanpo megawatt. Hadin usnam arhajar ngiau ka sarkar Meghalaya kala IT INOC sanega company ke antena company ya kene project ke joni balaya te agreement bagane company sa samadat ni but hadin itu la pendet ya ka TBR ya ka survey house name arhajar fau kan pendet usnam arhajar kada andrei ka bangi lango kalong ba la kharwais nam genti adu menta kani ka sarkar bat kani ka company ka penengok ini kita jaka bahadu menta kamu ya kani ka project jar kimle ye sakani penengok yani kum kita jaka project kalalong ke chin mentoi ka ba kraw kham tam yani kum hinohnong ya ka district bergawai bat ya ka state bergawai nak ta kani ka kam pe pen boarding hanya ka ni ka wa chi ka juni makani project ka ba Nini yo achievement toy. Kidon kumba kisnong kumo prant di kisnong kibadon hasunda jog na project kibangar ki sakla ni project kin ban slok hado menta. Pari ngai pada pentre ni project kini kisnong borok hoy kin yo pantai ka slok. Lega baga slok wa company ha pansna banlex na ka pentre ni project inong hasnong ru kini yo pantalang ing slok. Kini dap de fungsi hado menta ba kini community kum yo kisnong kimnong jia bat kimnong olong hadu menta ini project kalau ngecim toy ka bakrau na markat kum ka agreement ka bangayo ban ya pailen ya ka tingate yung sarkar kat bagan ka antena company kawai kalong hakamang ti pelut lang ka project cost datho bagan ai 10% nakamang ti pelut nakamata ka local area development itu kisnong ka hapin sakta ti house na market hiau katkum kecing tho ke jongki lamang in project hadu sangjar kelu ke 10% kalaban poi ki san puklu di nak menta ke lokal area development kani kalong tim to ke bakra but hadin kata enala tap ke project enala permi ke boarding electric la tho agreement ba 8% kan 8% ke company kan ai free power electricity ya ka state Meghalaya ke sarkar Meghalaya but 2% kira ai bentang ka banta kinong pasno ti kini kalong chimutoi ka bakraw na ka banta ka tong ka time ka jongi ba fisu nang ta ki kam ko doktor la tho ru ba kat ki kam je bala aka por pentre ni project en ai benta ki lokal area doktor ba kini kalong chimutoi ka banta jongi but apa dei ka bat ka kam de jam la tho hakata agreement ba katpum ke chingkhan jindia jong Pakistan
Pada kami akan projek, kalau orang bakal tuan rungkam hadu hajar mut, kita bertungkam akan projek, nam ta kisah grade A, grade B, grade C, grade D. Bat kumalong mata, ni ya kacinun kam kapakrau, nak mata kinong nasional jungi, kam tam dekat hany, bat haka jalai berkawai, ya kacing bombyok kami jam, jong kinong nasional jungi. Kapala kasni, kabinun kam, kacing kiu jong biok kahat. Kacing warna di tinjau turis di jong kai percaya kalong berukam. Bat kam tambe kumbalong menta. Itu ni susi ngatai nagaliang jong barak koi kinong nasional dalam berkaya ini. Kumbalong menta. Bila don di jong wabak krau, kadrot jong kabailai ini kalong kabarem kabakido, kacing pelip elektrik kabakak. Nanti kabing susi kalong ba. Kani ke projek kabulai ulat hau kerpang ikan gawak jongi. Kababit penmi bordin na bakal ni kibuat projek mereka banilang mo balai dengan sarkar ka jungi hadu menta kaburi ya kan projek bat ni sutu bakal ni ka projek ka jungi kanom ja bat kanom ya kadang in mereka don ka cingburi jongno na teng kini official jong ka state jungi kumbalong menta ila pai ba pun kiliang la kalong ka plagasmi ki kam doyong ki kam tharenga bat kiwe kita tentang kecil perkini cobaan. Kita nak plan kecil ngeduk dalam produk sini. Dengan ngai katakan ngap projek kan pentrai. Kalau kecil ngeduk bakal om tang yang ni kita nasional. Hendai ke distrik, yang ke west Pasir, betul south Pasir, buat kunjuru yang kita lama kita berkuai. Pada ngai kita sarkar ke penukam hok. Ya kini ke 4% free power electricity. Kadnu kalau kecil betul nak pentang kecelang itu. Tang dari beniu yang sarkar kadnu kecil betul. Di nakaliang tu ni kulit rajakan. Ni snow akan kapur, pat ni khot kerpat akan kapur. Ya baru kiseng halang berper, kiseng saya berthai berper, kiseng samlai senong, kirang pak senong, hidup cimet. Pat baru kinong senong, ni khot ni wer. Pahakane keketi bermata nakaliang jadi ni temu. Ban, leja kendu itu priyo perkah. Pat tokit yang nekam, pada kelak pada warna ikut bersai ke pakadar. Itu tahu. Pelong ban slow no ya kenika projek itu. Dari sarkar ong kumuru nin namla ban senia tak buat ban. Nama yang suatu dibun di company bakwa pemerintah projek. Wat mencuba apa ke company ke khot tentara dengan projek. Bun pak company ke bakwa pemerintah projek. Ni suatu bagi company nginum kerdu. Apa ke ri India ke ini. Di company ke belak pemerintah yang bakum dengan projek. Di kata tinggal tu ini, tinggal pan ini. Ya barakhoi bat kham tame ya kini ya ki MLE ya ki Mifta ki don menta akan ni sarkar MDE bat kham tame ya ki rainut ki MLE ya MLE jong fight maka BR MLE jong ka mosundut ba Methodius bat MLE ran kor ba fus marbai kham tame kini rainut ki MLE kila dai ban ya terang ban ni akan ki nakabenta ban penulong no sikana ya kini projek Honor Sembanwan. Kalau tang cuma yang ini kita JKN, masalah kam kejam, tangkan mun kita kendo ke balap yang kejam. Bila kain kita kendo bersakta ane projek, kem lapan kot bertah sebangun. Di kam kejam kita nak bertah baru ke kon samlan, jokin ke art industri. Di kam kotor ke berper, pertama ke roy kapar, ke yau ke hat, pergi bar. Jadi semua bahagian kot menwere ki nong hasnong. Pertama yang kini lagi KMLE, bahagian ini kenti kita ibek pada nak pergi kumpulan jaga. Bagi nong senong jo kini art industri, bagi ni ya sekmat, pada penolong tenang dia kalika projek. Apa dia bakalan conversation nak kalian jong DC, nak kalian jong karibani jong DC, dah tepan tahuan wo, pada jaga berkoi, karnu besar dah, dah tahu, dah soiru, wajah kador jong ka, government rate dah hun. Sampai alam persoalan benda pisah benda makan company kapasi. Bila tiang, dia kasoi tu, dia tak syak tu, penting tu, apa berserupi, ban thau final tu, hadi menda berserupi. Dia kecing syak tak jauh hektar, kecing square hektar, akan cakap. Yang kau berserupi, kan non-stop, bat kemosunan. Di akan kepo nali yang tinggi terjaga, nani sikmat nilapan khot di dengan apa, akan nukul kepo,
bagi sungguh ban khot ya barokoi sungguh bani ya wan bani telang bani dorangat bani bani selana bani ban penhiin ban penkenal ban pentreno ya kenika kenhi puan hasil project kajini dengan